Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arif Darwish and this is my video for the project Video Ucapan Perpisahan kepada Guru-Guru dan Sekolah by Batanen 25. Even though I stayed in this school for 2 years, those 2 years were the best years of my life. And I want to thank all of my classmates and my teachers for making my 2 years the best years of my life. I'm sorry if I have done some mischief. I want to apologize for the bad things I did, and I hope you guys forgive me. I don't really have that much to say, so I wish you all a happy life and you guys get to achieve your lifelong dreams. Stay safe. Arif out. Assalamualaikum to my teachers and friends. Thank you for teaching and guiding us throughout this year. There were difficult times, but you never gave up on us. Thank you for your patience, care, and support. I will never forget your kindness and hard work. To my friends, some of you had been with me since year 1 and some since preschool. Thank you for the 6 years we spent together. Thank you for the memories, laughter, and friendship. I'm sorry if I had ever made mistakes. I hope that you know I will never forget you. Thank you for being part of my primary school journey. I will always remember this chapter of my life until we meet again. Terima kasih cikgu atas ilmu dan kesabaran dalam membimbing kami. Jasa cikgu akan sentiasa saya kenang. Terima kasih cikgu. Hi teacher, I'm Arman. Even though we've left the class, thank you teacher Aida for your guidance and everything you've taught us. We'll always remember your lessons. All the best teacher Aida. Bye. Assalamualaikum cikgu dan kawan-kawan. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana telah mendidik saya di SK Sarjana Utama. Saya doakan semua terus berjaya di dunia dan akhirat. Bye-bye. Dear Teacher Aida, I just want to say that I'm sorry if I did anything wrong to you. I just want to say that I'm thankful to have you as a class teacher there, and I'm very grateful to have you be there for me and comfort me when I need it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muiz bin Mujahid. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru, kepada semua guru yang mengajar saya dan memberi ilmu yang banyak kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah menemani saya dari darjah 1 hingga darjah 6. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Elvina binti Amli. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang pernah mendidik saya dari darjah 1 sehingga darjah 6. Terutama sekali kepada teacher Aida sebagai guru kelas Ana Al-Batani. Saya akan sentiasa kenal jasa guru-guru dan saya mohon untuk doakan saya atas kejayaan saya pada masa akan datang. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Hai, Assalamualaikum cikgu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan guru-guru lain yang dah mengajar dan mendidik saya dan kawan-kawan. Maaf juga kalau saya dan kawan-kawan lain selalu buat cikgu pening dan dengan kenakalan korang. Semoga pahala semua cikgu-cikgu mengajar kami panjangan sehingga syurga. Amin. Kita orang semua sayang semua cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar Enam Batani. Minta halalkan segala ilmu yang telah dicurahkan kepada kami dan doakanlah kami berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kepada kawan-kawan pula, maafkan saya jika ada salah dan silap. Itu sahaja daripada saya, Amara. Bye, harap-harap kita jumpa lagi. Greetings my fellow friends and beloved teachers. My name is Haris Saidi Ikmah bin Zariwan Ikmah, and I want to thank Teacher Aida for always helping us out. Also, I want to thank GB Ms. Linda, Cikgu Hazita, and our previous GB, Ibu Zaza. Not to forget, I want to thank all my teachers that has taught me throughout my 6 years in SKSU. Saya minta maaf untuk salah dan silap saya dan terima kasih cikgu. Bye-bye. Ku relakan dirimu pergi
siap tanpa